Tini bot hayo kai ko sabno Chubachu khayani khaimani. Tini sini sutarmura bisini di number 1 sini Takhuk okra Milon debbarma ni moni hik atumsa langma choi sengsabe yakan changa amu tini boni condolence ei kana boros sem kogri kalaman tongo semoro ar faile sei othoine ni bumke Lt.Kirani debbarma sini ata Milon debbarma ni bihi bokaroksa boro oparo khwlai 99% tipra motha ni supporter obviously bubagran dagi mumbai sentiri bono nokong kaiso sing sudo oro ya sara amtulu gulagati constituency to jagana sing jodi problem ke sing khasik thango are logi to obviously subzonal chairman ei Mr. Manjo tai to ex BSC chairman Rajiv tai Mr. Sanjit tai to obviously oro ni tipra motha leaders sing oro tin vice president boni atma shanti ke tongtung tai boni nukhungo o condolence kam kore ka paithung sing as a guardian hai hisabe ke sing tini bonno kong khaijak karon bubagare naharmung to omono thangsa tai subamu bubagare sobsome kok sao thangsa ke tongdi sini manthai manani tai sing je manthak Chubachu khayani oba ke sing tiprasar jodi sakno hamjakti nijano hamjakti jodi dokno jodi hamjak yanke sini khwlai mong khainai bormoni sing hamjakane nabo chubalai abo kabang kisaya abo borokni bipode borokni thangini je chubaman amo sobse kotor bonbage somoro tin khaisok baja om haike samno gereng khayo de chubai tongo haike ba chubaman bisingti obo haike je tige nukhungu tongo om bisingi lukrono haike mono geleti sulamu ang to puila sangshini Charilam Block ni ngati ang isma rajak sini Charilam kendro jeri ke borok thiganke bising ar abo roibu tongo more than 300 ni borok ni je thimani of 6-7 bosor bono rojagi tongo artek thang jara kalibari pandabo jodi inke sanke burugo artek aisa jara rogi bises khainai ni accident ni jara patient nogo asok paralyzed omhai mane more than 300 ni sai upor sonta busak chubai tong tini ke norok tam subamu ya phar paja singbono sajak thanai singbono rang kisa chubai kalangkha financially ei boni hand cash nagan tini ke bono sing ar faga 20 kg